Reka nangire mbasuhuza abakunzi ba Zen9 TV. Ikaze mu kiganiro cyacu. Iyo ndirimbo wumva ni indirimbo y'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Korea y'Amajyaruguru ni igihugu kimaze kwigwizaho ibitwaro bya kirimbuzi. Si ibyo gusa kuko ni n'igihugu gifite inganda nyinshi zikora ibitwaro bya kirimbuzi. Korea y'Amajyaruguru ni izina rikanganye kuryumva. Ibyo bikaba byaratewe n'ubuhangange yubatse mu bijyanye n'umutekano. Uyu munsi reka twerekeze amaso yacu muri Korea y'Amajyaruguru. Iki kiganiro ukibagezaho ni Kim. Noneho reka mbabaze, uyu ninde? Uyu nta wundi n'umwamenye nka Kim Jong-un, ni perezida wa Korea y'Amajyaruguru. Yavutse tariki 8 Mutarama 1984. Ni umwana wa kabiri mu bana ba Kim Jong-il na Kang Yang-hui. Kim Jong-un yize muri Kim Il-sung University kuva muri 2002 kugeza muri 2007. Kim Jong-un avuga indimi ebyiri, Ikinya-Korea n'Igifaransa. Dore ibitangaje kuri uyu mugabo: anywa itabi. Si ibyo gusa, bishoboka ko ari nawe mu perezida wagiye ku butegetsi akiri muto, kuko kugeza ubu afite imyaka 38. Uwo nta wundi ni Kim Jong-un. Korea y'Amajyaruguru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibihugu bidafitanye umubano mwiza, dore ko hagati y'ibyo bihugu bibiri mu minsi ishize hatutumbaga umwuka mubi. Benshi batangiye kugira ubwoba ko hagati ya Korea y'Amajyaruguru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashobora kuba hagiye kuvuka intambara yashyira akadomo ku musozo w'isi. Gusa benshi ibyo bakekaga siko byagenze. Donald Trump yahagurutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya muri Singapore, ahurirayo na Kim Jong-un, habera inama. Iyo nama yigaga ku bibazo byari hagati y'ibyo bihugu bibiri, aho naho Donald Trump na Kim Jong-un bari bamaze iminsi baterana amagambo, mbese byari bimeze nk'intambara y'ubutita. Iyo nama yarabaye, gusa ikimara kurangira bavuye bemeranyije ko Korea y'Amajyaruguru igiye gusenya inganda zikora ibitwaro bya kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igakuraho ibihano yari yafatiye Korea y'Amajyaruguru. Gusa iyo nama irasa nkaho nta muti yatanze, kuko vuba aha mu mpera za 2020 Korea y'Amajyaruguru yasuzumye misile ya kirimbuzi. N'amezi 2 yari yashira, Korea y'Amajyaruguru yongeye gusuzuma indi misile. Iyo misile bavugaga ko ishobora kurasa hariho hose ku butaka bwa Amerika. Ni ukuvuga ko iyo misile uri muri Korea ushobora kurasa hariho hose ushaka muri Amerika. Korea y'Amajyaruguru ikomeje gukora ibitwaro bya kirimbuzi, gusa benshi ntibatinya kuvuga ko hari ibindi bihugu bibikora. Usibye ko Korea ari ibikora ikabishyira ku mugaragaro, hari n'ibindi bihugu bikomeye bishyirwa mu majwi yuko bishobora kuba bikorwa ibyo bisasu rwihishwa. Donald Trump arasa nk'uwatsinzwe intambara yo kugarura umwuka mwiza hagati ya Korea y'Amajyaruguru na Amerika. Arasa nk'usiga ihurizo rikomeye Biden. Ntiwabura kwibaza, iyi manda ya Biden iduhishiye iki? Tuzabona umubano mwiza hagati ya Korea y'Amajyaruguru na Amerika? Komeza nibaza, ibyananiye Donald Trump Biden azabibasha? Ndabashimira kuba mukurikirana ikiganiro cyacu. Njye kibagezaho ni Kim. Tuzabonana ubutaha. Mbifurije amahirwe n'imigisha. Mugire ibihe byiza.